Yes kabisa nongeye kubaha ikaze mwe bakunzi ba TS Story Verse ni wa mwanya mukunda muri benshi na amakuru mu nkuru zibyutse zivugwa hano ku butaka bw'u Rwanda nigura ndetse n'igurishwa ry'abakinnyi hano ku butaka bw'u Rwanda. Gusa uyu munsi nka TS Story Verse munyemerere turebe ibiri kuvugwa muri ekipe y'ingabo z'igihugu, ndavuga ekipe ya APR Football Club, ekipe ifite ibigwi kurusha andi makipe yose abarizwa hano ku butaka bw'u Rwanda. Wowe utarakora subscribe cyangwa se saboni manza uyikore kugira ngo tujye tubana gatano kuri gatano hano kuri TS Story Verse kabisa. Ngira ngo nkuko mubizi tudatinze ekipe ya APR Football Club yamaje gutandukana na kapiteni Claude Niyomugabo. Gusa biri kuvuga ko hari n'abandi bakinnyi ekipe ya APR Football Club yaba igiye gutandukana nabo, harimo n'umudefanseri nomero 5 Nshimirimana Yunus aka Watara. Nawe biri kuvuga ko ibiganiro byaba bigeze kure kugira ngo atandukane ni ekipe ya APR Football Club, ekipe y'Intare iri mu gihugu cy'Intare kandi nayo ikaba ari ekipe y'Intare nkuko ubuyobozi ndetse n'abakunzi b'iyi ekipe y'ingabo z'igihugu babivuga kabisa. Rero nka TS Story Verse tugiye kurebera hamwe ibiranga umukinnyi ekipe ya APR Football Club igiye gusimbuza Nshimirimana Yunus aka Watara kabisa. Ni umunya Sudani wavukiye ari mu gihugu cya Sudani, yavutse ku itariki 2 ukwezi n'ukwa 10 umwaka n'ibihumbi 2002. Ubu tuvugana isaha iyi ngiyi afite imyaka 23 y'amavuko. Yavutse nyine tariki 2 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'ibihumbi 2002 nkuko nari binkubwiye haruguru kabisa. Afite uburebure bwa metero 1 na santimetero 75. Akina kuri nomero 5 nkaho Nshimirimana Yunus yakinaga. Afite basic skills cyangwa se skills, ndavuga uburyo yitaba baro, ndavuga uburyo aganya duel ari wenyine. Biragaragara ko afite ikintu kinini arusha Nshimirimana Yunus kabisa. Nkuko ubuyobozi bwa ekipe ya APR Football Club bwagiye bubivuga, nta mukinnyi bazongera kugura atarakinnye amatsinda ya CAF Champions League kabisa. Uyu mukinnyi rero we n'ikipe ye yakinnye iminota 630, ndavuga imikino 7 yakinnye amanza mu kibuga, kandi ari umudefanseri ekipe ye ya Al Hilal Omdurman yagenderagaho mu badefanseri kabisa biyi ekipe. Muri iyi minota 630 yakinnye na karita y'umutuku yabonye, gusa yabonye ikarita imwe y'umuhondo kabisa. Muri iyi minota 630 kandi yakinnye ntago yigeze ashwana n'abasifuzi ndetse n'abakinnyi bagenzi be kabisa. Yaremye uburyo imbere y'izamu bwashoboraga kubyara igitego, ndavuga ikipe adversary uburyo burenga 7, ndavuga muri iyi mikino muri iyi minota 630 kabisa. Uyu mukinnyi rero biri kuvugwa yuko agiye gusimbura Nshimirimana Yunus ugiye kwerekeza mu ikipe ya GS Kabiri hariya mu gihugu cya Algeria kabisa. Uyu mukinnyi rero biravugwa ko agiye gusimbura Nshimirimana Yunus aka Watara mu gihe kingana n'imyaka 2 ekipe ya APR Football Club iri kumupropoza kugira ngo abe yashyira umukono ku masezerano kabisa. Uyu mukinnyi rero nta wundi yitwa Mazen Bashir Simbo, aturutse mu ikipe ya Al Hilal Omdurman aho ari kuganira na ekipe ya APR Football Club. Ngira ngo murabizi ko ekipe ya Al Hilal nayo yaguze abakinnyi kugira ngo irebe ko yazagera kure mu mikino ya CAF Champions League. Uyu rero Mazen Bashir Simbo nawe akaba yarabwiye ko abonye indi ekipe yagenda akava muri ekipe ya Al Hilal. Niyo mpamvu ubuyobozi bwa ekipe ya APR bwamwegereye kugira ngo aze gusimbura uyu mukinnyi Nshimirimana Yunus. Ese wakwakira ute kubona partnership, ndavuga defense ya ekipe ya APR Football Club igizwe na Maduzone waguzwe aturutse muri ekipe ya TP Mazembe, ndetse n'uyu mukinnyi Mazen Bashir Simbo, ndavuga defense ya Maduzone ndetse na Bashir
Mazen Simbo uturutse mu ikipe ya Al Hilal. Ese APR ntiyaba iciye impaka hano i Nyarugenge? Niba uri umukunzi wa APR ngwino tubwire hano hasi muri comment. Ese wakwifuza ko iyo partnership yakomeza ikaba yagera mu matsinda ya CAF Champions League? Ndabizi nibyo wifuza, ahubwo reka dutegereze turebe. Ese ekipe ya APR Football Club irasinyisha uyu mukinnyi Mazen Bashir Simbo kugira ngo azaze gufasha umukinnyi Maduzone baguze muri ekipe ya TP Mazembe. Iyi ni TS Storyverse. Niba utarakora subscribe manza uyikore kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5. Ndabashimiye, Imana ihumugisha ibyo mugiye murimo bigiye bitandukanye. Hasta la vista.